Ngaranmi. Chairman, Mapithel Dam, affected headmen and elders organization Manipur. Mapithel Dam, 1969-70 da survey of me. To 1970, Monsieur Ekoigi agreement violate ore. Adun mutung da ekoina Honorable Minister Water Resources da ekoi jungi tam kun mathoi da ekoigi representative ekoi nitre che unobni. Madu da man unaw numis da man kri haibra hairaga ai athuba matamda ekoi official singa yauraga ekoi thuna ekoi meeting tawrase pangthom ba tawse hairaga ngasi phawse ekoi ne che thajin su reply tawte meeting si tawbide ekoi da khungau na re adana tribal miyam da usit tabni mase ekoi life affected miyam se mase makoi na betray tawre violation tawre adugi matung da ekoi na government of India ki Land Acquisition Rehabilitation Resettlement Act number 30 2013 की एक की मतुंग ना सिदल है एक से रूल से ऐनी से मंदती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल एक ने बच्चे दाम ने साबा इफेक्टेड चिंग दा करी तब उधर है बच्चे चे सिदल बन जाओगे